Kadhi mekum jodolo mawuok e county ma Kiambu e bwo mabul ma Mountain Movers kod paro ma thicho ko gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka gikoni paro no dhi rocho dongruok ma county no. E twak margi kod jofwambo kotene kod jadolo Albert Ndichu gikoni sechoponegi ni chakre tich ariyo twak ma thicho gavana oko nyalo biro od bura ma county no. Gikoyo jod bura ma county mondo kik tigo yor siasa mar ketho telo masani tiyo ka gikoni jopiny ma winjo gol gavana na pis kaka ne okete. Thuolo ma dwe achiel gavana osebedo kod midhiero makwake Kamaru Hande mane okethi boma Nairobi. Naongoza vikundi vya wachungaji, kikundi cha MCAs wafanye kazi na ushirikiano. Ndiye mwamba ni salama. We have been made aware of plans and discussions aimed to impeach our governor, Dr. Kimani Wamatangi. As clergy and representative of the people at the grassroots, we strongly caution against any attempt to destabilize our county through political schemes and side shows. We specifically call upon members of the county assembly, that is MCAs, to resist being used in any plans to impeach the governor. Kuna kesi ambayo inaendelea pale ambayo inahusiana na EACC na pia gavana wetu, na hiyo kesi haijamuliwa. So ni makosa sana watu waanze kutumia anga ya MCA wa county yetu kukaka na kwamba wanataka kuleta kitu kinaitwa impeachment ambayo bado haina basis. Tusikubali pesa ifanye kazi ilete mtawanyiko, na hiyo kama kanisa tumekataa. Tunaongea kama sauti ya kanisa.